Have you heard of Kalapa? Ron mafen ta. Ron tabur Ron. Oh, this is nice. Beautiful. Yeah. Great. Fantastic. Yeah. Fantastic. Yes. Interview dulu. Okay, Blue. Is there a place? Blue urusan dah ke Blue? Do you know him? Ilok ko lupa saya bahasa yang Blue. Masalah kecil mano. That is friendly. Percuma mantan karyawan Media Arun. Bagi ampu Blue. Cleaning service. Ya, baru mantap Blue. Anak rugo aku mengangan-ro. Okay. On the beach, I think. Hello, Mister. Hi, guy. What's up, man? Oh, yes. You ada semen and so you go pengong kemeng, yes? Blue, aku betul yang kat pegang beg malai long-long. Apa rekan Dedes? Hello, Pak. Mana apa kan gua? Aku tanya ha rekan nak dudu. He wants to know why he hasn't met you before. Where are you from? Oh, begitu, Pak. Pak, kami dari luar negeri lagi wisata di sini. Dari keliling Aceh selama ini udah sampai kemana ya? Ke Takengon, Laut Tawar, udah ke Sabang. Sabang. Oh ya, Sabang sekali di sini. Indah, luar biasa, luar biasa. Ya. Fantastic. Oh, it's fantastic. In the Takengon, dia ada gunung, in the Sigli miyuk gunung. Ayah. Banda Aceh samping gunung. Yes, Yes. uncle, yes. Takengon sudah. Nak budai dia kan. Nak kata. There are horses there, he said. Horses. Oh, horses. In Sudah. Takengon. Yes. Oh, ya. Bagus sekali di sana. Cukup lah ini. Oh, magrata, lon. Bang. Tu umuda lebo, eh? Blue, cagam payang-yang je dekat bahasa Aceh. Blue. Katri di sini, lon main-main sebagai turis. Don. Mga di sini, di Aceh, kopi mangata, orang ramah. Lon, hana main-main, bu, hana campa na. Blue, hana yang panah pegang. Hana campa na. Makaji mana kan? Awak tanya biasa tak lepas pandang kalau saja kan nak. Oh, tak betul, ha. Tapi, tanya apa? Ha. Ya.